Economic blockade ke awapa miyam da lehendana ba Manipur government kan na honari masud rajniti khudong chaba long na honari gino haina chipne sa okrami bobina phongro kre democracy sa palebakta media da makhal amati ge yet papibi gino haina governor Nazma Haptula na phongro kre amasung makha ta na khang mangamdraba mahiroi singna economic blockade ki mayok ta iho horaklei United Naga Council na Saturday economic blockade asina miyam da kudong chada periwasi ko onana ba Manipur government na yam kan honari masida BJP na rajniti tawgi muta amatu ina honaminduna miyam ge awaba ko onana ba tabak paikat pana hena phagani haina Chief Minister Okrami Bobina haikre ngase Chief Minister na fasema banket hol pangtupa Nation Press dei thoram yawu lakpada pangwi singda wafum si phungdo kibani Bharat Sarkar amadi UNC wari sanabda Manipur government yaukidabadu khuda koina harakpa amadi ai bicharo lakidabana yawbu ngamkidabani haiki last minute they informed to us so you know Manipur is very far away from the national capital New Delhi anytime we cannot move and actually they are not inviting to us officially so that's why we do not attend this meeting. But this is our first and top priority, how to bring the ascension communities either of this national highway. Always opposition, always will say like that, but ground reality, whether they know or not, that is let the people decide. Democracy sa palibakta media da makhal amatiga yet papibi gino haina Manipur gi Governor Nazma Haptula ngasi National Press Day thoramda phungdokre DIPRS na ahama Manipur Rifles ki banquet hall da pangthokiba thorong lunana nomagi ba reporting from conflict area at silence to media haba workshop masu pangthoki thormadu da Mr. Okrami Bobi IPR ki Commissioner Radha Kumar Director Megachandra Kongbam su saruyaki Governor Thormadu Kumari Kangalaba Chahisi Paumi Singh Award Kusinaki Manamakatana Media and Government Masu Miyam Anigi Marakta Hen Pumari Lehemda Saubat Hogdang Lori Conflict Label of the Masida Mediana Asing Bamsung Apo Pausel Miyam the Piduna Tangulay Tabalam the Mama Ohenaba Hogdang Losi Haiki Political crisis, economic crisis, social crisis, security crisis and threats to the freedom of the press will also find reference in your deliberation. The role of the press is multifarious and a flourishing press is of cardinal importance for democracy to succeed. Press or journalism is often said to be the fourth pillar of our democracy. That the press in this state will uphold the dignity of the press and maintain the high standards expected from this powerful media. Mr. Okrami Bobina media na miyam da pau pibada asing machumadu chapchana khangba loina na lariba film amasung maduna tungdo oirakadaba sing ningthina yengsinbiu pawi sing ningtamada makal amatagi apanba yatpa pibingano haiki mapung tharba amadi dar laiba media gi maguni ground reality aduga madugi factual position gi public sa khanun bada koi reaction pesu ningai leki iningai leki adugo negative process naka dun takka thagadi prithvi le laiba kanantana tu Manipur se masi kanatu aidi laaga press piri ga report siga ground reality si karino kamai to no hai si even lakuk lakung do mandi hai ai sumaina mayam ni bila mayam puno nokta ai apil to geni Mahiroi Singh Laik Tamba Pangalo Highway the Rasanti Tauno Haina Desam Amadi Apun Ireba Mahiroi Singh Pangluki Lusingba Madi Mahiroi Kiana Congress Baban the Thomjin Congress Singh Cray Police Makok from officials in Lasuna Mahiroi Singhi
khongjang adu laksin lup ani gi lusing basing khangatuna mi mangana sabnu kangbu mana Congress ki lusing basing da memorandum pislan ki BJP के ऑफिसर सु महिरोई सिंह थोमजिन क्रे महिरोई सिंह BJP गेट योरपुदा पुलिस न थटकी महिरोई खर खंगतुना पॉइंट मापन यावबा मेमोरेंडम अमा स्टेट प्रेसिडेंट खुदांग पिसिन क्रे UN से नेशनल हाईवेस में चथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि हयंग फाउ मनुंदा स्टेट ता गवर्नमेंट पारिबा कांग्रेस अमदि सेंटर की BJP ना वारोचिन पुरकपुंगम जबदी थंगनबा नुमितगी लेबा मियांग लोरिना मखल मखा क्या की खुंगजंग संगसिगन हाइना देसांग वाइस प्रेसिडेंट अहिबम आनंद फुंगुख्रे मसे क्वाकिटल गर्ल्स लेबा एम्स के ऑफिसर पामुसिंग उनाबा अदुदा एम्स की जनरल सेक्रेटरी सोमोरजित हुइद्रोम देसांग जनरल सेक्रेटरी एम एडिसन सु सर्व्याकी अहिबम आनंद हौखियो तांग 15 फाउ मनुंदा कांग्रेस लेंगाक अमदि BJP ना इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मतांग दा वारोइसन अमा पुरकनबा देसाम अमदि एम्स ना हाइखिबा लेख्रे अदुबु थबक ओइना पांगथोरक्तबदगी BJP ऑफिस अमदि कांग्रेस ऑफिस ता महिरोइसिंगना थोमजिनरंग असि खोंगजंग जंसिनकी हयेंग फाउ मनुंदा अरोय वारोइसन अमा पुरकतबदि लाक्लिबा तांग 19 की महिरोइसिंगना हाफ की मतमदा लंबी ह्यूमन चेन सेमदना प्रोटेस्ट तौगनी मदुदा ताबिरक्तबदि नवेंबर 19 अमसुंग 19 दा कांग्रेस ऑफिस अमदि BJP ऑफिस ता मखाताना थोमजिनदुना खोंगजंग जंसिनगनी मसी फाउदा पार्टी अनिमकना ताबिदन लेबदि लेबाक मियांग लोइना अकनबा खोंगजंग कया संगसिननबा सेम सारे हाइरी अथुब मतमदा अखोई हुजिक सेंटर अभी स्टेट पालिबा बीजे अखोई कांग्रेस गवर्नमेंट अमदी सेंटर पालिबा बीजेपी गवर्नमेंट अथुब मतमदा हाइरिबा यूएनसी की इकोनॉमिक मतम इकोनॉमिक ब्लॉकेज है अथुब मतमदा लोसनबा सिसन के तौनी करिगुंबा मसीदा लोसनदबा तारगदी अखोई एम्स अमदी देसामना एबा मियांगला लोइना अखोई अकन पुरम तंसिलकनी UNC na matam sang na economic blockade ta thabadagi state asilaiba miyam awaba mayok narakpadi khoi saungnarba mahiroi kya na Imphal mayolda khongsat ama chakre khongsat adu TJH secondary school gi horga Imphal mayol gi lambi singda chatuna UNC gi makhada Manipur government laiba yaroi matik sa daba chief minister from thadu hana davi tawki khongsat asi M Suna Singh thibani इकोनॉमिक ब्लॉकेट मरम मोइदुना नहान मखै खटखती द पंदुन लेरंबा तुआन तुआन पोलम सिंयावा गाड़ी के अंगसी नुमिदांग इम्फाल योरख्रे गाड़ी सिंग असि मनुंगा पेट्रोल टैंकर कुनमरी डीजल लमा LPG बुलेट टैंकर मरी सीमेंट पुब गाड़ी 15 FCI की गाड़ी कुमापल अदि अमदि अते अतोपा साना थंग पुब गाड़ी कुंतरु पुन गाड़ी चामा सुमना अहुमनि हाइरी नेपाल सुबा IRB अमसुंग कमांडो की कांगमुन गाड़ी सिंग अदु स्कोर तौदुना पुरखिबनी अमरोम द UNC न चथरेबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट पु यानिंग दो फुंगदो रंगसी सगोलबल थांगम लेरक्ता लमदम अदोंगी क्लब अमदि मैरा पाइबिसन काउंटर ब्लॉकेट खुंगंग चथखरे इम्फालगी चिंग लमदा पुसिन खीगदबा गाड़ी के आदगी चान थकनब पोलम सिंग लौथकी चथरेबा ब्लॉकेट अदुदा सरू याखिबा मियोयमना मियामना फंगलिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट के अवाबसी पुन खमिननबा काउंटर ब्लॉकेट असि चथबनि हाइरी हौजी अंगांगी स्कूल काबा ngamdre थाउ लिटर द लुपा चामनी चवा यौरे गाड़ी बेन लाक्त्रे इवन ऑटो बड़ा हेंगले असुगम वारिबा टाइमिंग सिदा तसेना चिंग लेरबा इसिनाउ सिंगिदा अखोइना अतमना मोइद सिंगबा नते तबदो अखोइदा वारिबा अखोइदा फावरिबा फीलिंग से मोइजु खंगो थांगवैबन यूनाइटेड क्लब नसु लमदमदुगी मियांग लोन DM कॉलेज गेट मपादा काउंटर ब्लॉकेट खुंगजंग संसिनकी असि मंगानी सनमन मिट ओइना सेनापति तमना पुननबा चाना थनो पोलम सिंग लौथादुना पोहनखिद्रे ngarang Imphal mfum kharada economic blockade ke kudung chawa loduna bambal hena pot yon bamusung paisina thamlamba alu bag kuntrarom kanglai park students association na phagal ke du ngasi kg da lupa kun da miyam da phangkhre kwarabal kaithel ke samu makong da alu bag kuntra du miyam da ahum mol da phangkhibani haukiban November Nepal ge ahing yai dagi lupa chamnga amadi lising satpi satna kinra matung da bank sing da thengnari ba kudung cha da sing amadi मियामना ओरिएंटेड ओइबा ओइदबा मोंगदा बैंक सिंग तौरिबा थबक सिंबु सोशल मीडिया दा थागलिबा सिंगिम फम यावदबा ngaktani haina ngasi बाबुपरादा लेबा SBI की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पामुसुनबा मदा SBI की ऑफिसर्स एसोसिएशन इम्फाल के रीजनल सेक्रेटरी CS लीलावंदना फुंगुख्रे पामुसुनबा दुदा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन मणिपुर स्टेट की कन्वीनर हुइद्रोम किशोरजीत अमदि अते ऑफिशियल क्यासु सरुयाखी CS लीलावंतना अरिबन नोट चंगा चपी अमदि लिसिंग चपी सिंग सनहन खिद्रबा मतुंग नवेंबर 10 दगी बैंक की स्टाफ सनमिदांगी पुंग 13 फाव थबक सुबा यावरी
masida staff yauna security phawan tharuktuna khudong cha kaya mayoknari miyamna bank staff singna sel lana exchange tore ha wafum inform yaugabani Manipur government amadi SBI na bank na honaduna anowa note RBI digi ahanbo ina hokhu November 13 da lupa crore chama tere khak laki chawrangna Manipur da lairiba bank chamrom asida pirakleba senpum sing asi yanthokna honabada miyamni demand sing piba ngamkhide tasengna thokliba problem sing asi paisa leitabagini bank staff singna loan natraga khangna chanaba singi senpam pibu wafum leite bank staff singna awamu kaya thengaduna miyang yaifana bathawak paikhalingi charak asida bank kharagi manager sing amadi staff sing CBI na phakre haba wafum sing angak papawi asumba thawdu amata leite maramaduna miyamna tonga sandokpiganu ngasi state oina anoba lupa crore sani marfumathoi laklai masing manungda lupa sama chatpigi note crore amakhaktani lemharuba sing aduna lupa lising ani chatpi note singi ATM booth manga mathau tohonba haukhre ngase athengba phawbda booth 13 amaga amuk mathau tohonanaba honargani haiki United Forum of Bank Union State Convener Huidrong Kisorjit na bank tan lakliba miyoy singda ahal oiraba amadi disabled singda ahenba khudong saba piduna thabak paikhali miyamna masida misang khai nabig wakalon khanbiganu bank tan lakliba khudimak paisa thamba natraga kaiba ngakta oidabana bank ta sangkhiba mi amana paisa lokthok khre natraga thamjin khre haina khanbiganu tuan wa thabak sing lakpa miyoy su yawi haiki masing asima faudum face tawri adu ngasi laiba remittance sina khara makhaidi mayamda masima koina government of India na RBI na lepiba se exchange tawbadana pisa sinbadana lising mai songa yai haiba adu pisa lokthokbadana hapta amada lising kumani yai haibase even kaigu branch khada inang nang leba secretary SBI secretary branch da lising ani degen exchange tawbu ngamde adu pisa lokthokbada ko lising 10 degen piba ngamde sigida New Delhi ki Pragati Maidan na sathariba India International Trade Fair da Manipur su saruk yaduna lamdam sigi tuan ba pothok singna ayeng basing miyeng singsilli lamdam sigi iyong gi pothok atay khusa haibagi pothok sing su fair sida uli ahan boina Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Pavilion da Manipur Organic Mission Agency Department of Horticulture and Soil Conservation da Manipur gi pothok ya puthok tuna saruk yari Union Agriculture Minister Radha Mohan na Manipur gi stall laktuna thagat phongdolamki Thasi kuntre fawu chathakdaba fair sida India ki state sing khaktanatana China, Japan, Bhutan, Korea, Nepal, America na sing malebak sing su saruk yari. Kolkata da leba All Asian Medical Institute Dhakorada nurse oibi sagorun khamnam director gi thoksom Victoria Kobi nupiyama October 13 da hospital sin layang dun leba nabo man khangogdana China makokta kalakpadagi ngasi fawba wakal tatan lari Maku layang na buhon abada imong manung na awa kaya mayok na rehaina Victoria gi apopina phongdokli machana pibu layang badap miyam mating pangbiu Manipur sarkar na su Kolkata government da Victoria gi anabada miyeng changbi na bahaibiu phongdokli amarom da pasoi kendra da BJP gi mirep oigin hariba CS Bijoy na Victoria gi imong manung da sel gi mating pikre Economic blockade amadi masigi mayokta laiba kanglup ani thoktuna khunai da sarang na halibagi marudi kui na pangthokadoriba assembly mikhal asida vote phangnana ba atamna na tholakpa phatalok singni haina Maoist Communist Party Manipur na phongdokli lubasigi standing committee coordinator Kiong Han Mangangi Chirol amana lisingani tarani thogi February tha da pangthokhiba assembly mikhal gi hek mangona numit chamani subna UNC na economic blockade tawki haujiksu February tha da pangthokani hariba assembly mikhal gi hek mangona maram chadani economic blockade tawri mamangi mikhal gi mangamangi assembly mikhal mamangda UNC na sathakhiba amadi handaki mikhal asigi mangona sathariba blockade animak Sadai Hills pu revenue district ama onba yaroi habigi maramdani Sadai Hills mapung phaba district ama oina lauthokna ba hunabada economic blockade torokani habasi chief minister na khangi blockade asi hek toropaga miyam wanar matamda tampakta counter blockade chatharakani matamduda chief minister na UNC gi mayokta leplagadi tampaklamgi hero oiba ngamgani amadi masida mikhal thengnabo laithokani haiba para chief minister na lisngani taramathoi da simpha pukhrabani asigumba congress ki Mikhal gi lalong asida yumpham oraga UNC ne economic blockade tawsilaga Manipur miyambu khamthengna wahanba haibasidagi hena wakal thenba lebak masa tadaba thawong leite punama simamu tana nainerga di chief minister amadi blockade tawrabising marakta asauba lawduna bama soidan lerangani haibasi khanthabi ya wafum oiri Manipur miyamna counter blockade chathabagi mauta laingak asida onsinduna chapchana thengnaminaba matam yore Manipur gi leiriba luk khudimanasu hiramasida tumina isimbam thokti hairi
hauji athen break matam Jangi labor solakpadagi puju singattaba hakcham choktarba tumba chaba yarattaba khong hanga nungairattaba singidaba amatta ngaraba upaidi jolid syrup amasung jolid capsule bur changina sinabiyo Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand and stones, pure, clean and healthy water. Science Tutorial Center, Wangkai Kaichel Asangbi, admission open. Revision course BOSM 2016 from 5th December and new foundation course BOSM 2017 and 18 from 14 December. Our faculty members are ex-head examiners and many renowned resource persons come and join. For detail, please visit the office of the Science Tutorial Center from 4:30 to 7:30 p.m. Sangai Festival the Hangjagadoriba Baby Design Photo Studio Nagamapal Kobe Thamam Lekaidagi Adongi Apamba Pot Amheka Leviduna Lucky Winner Oibiu Prizes Sing Adudi Miyamgi Hene Kodong Java Yinjanaga Lupa Chamanga Amadi Listing Chapigi Note Luxury Late Safe Sangai Come enjoy the Sangai Fest and please do buy products from Baby Store. Amukana Taramusari Jenims Hospital the nurse Longna Bahayang Pangtung Hana Toriba, Vayagi Mayokta Hospital Sigi Nursing, Hayang the Numihumni Mass Schedule Lib Lorgan Hana, Nurses Association TNI, Jenims Unit General Secretary L. Sanjarani Devina Pamus in the Fungo Pre, Manipur Press of the Pangtokyo Pau from Aduda Magna, Vaiba Asida Hospital Sigi Nursing Superintendent Uribi, P. Landoni Bu Expert Member Umo Wina Yaholatabaski Mayoktani. Indian Nursing Council की मतुइना hospital अमगी staff nurse लोबुदा hospital की nursing head ओरेबी nursing superintendent याहोंगदमिन हाबिलाई मसिना नतना पी लंदोनी लमदमसी की ख्वाइदगी senior most clinical expert अमसुनी बाकु कांथोकलमगा authority ngami haiduna baiba तोंगनबा सिलेबस लेपकदबनी Jenims authority न लौरिबा फिरेप हंदोक्तबदी hospital असिदा थबक तोरिबा nursing ना नुमित हुमनीगी mass schedule लिब लौनर फिरेप लौरे Makatana Makui appeal Tabidrabadi Hospital, the nursing assist work strike power, Sansilapaya Haiki. Manipur Yabuji of Mamasida, strike, the Mundana Jennings authority, Hanan Hajarabasu, Makuna Tabidre, Aduna, Upai, Tabidi, Kundamasi, Sansin Zabadi, Masina, London City, Pradam, Mayanda, Hawana, Mayama, Mayum Halagadi, Habate, Koshukanze, Adubu, Upai, Tabidi, Kundamasi, Sansin Zabadi. High Court Bar Association Manipur की Silver Jubilee Celebration मंत्री पुखिते लेबा High Court की auditorium दा पांगथोक्रे ngasi थोरमदुदा Manipur Legislative Assembly Speaker T.S. Lokeswar High Court of Manipur की Chief Justice Rakesh Ranjan Prasad High Court Bar Association Manipur की President Senior Advocate K.S. Binoy Kumar MLA R.K. Imo MLA Victor K. Singh Justice K. Nobin Justice and Kotisor Bar Council Manipur की Chairman Senior Advocate Ibotombi Namoijamna Singba Mirikana Saruyaki Laikidaba Association members from the Laisu Katunaikai Kuno Uki. Angom Mamang Development Committee na ngasi Kangla Gram Panchayat ki Manung Sanba Kurai Angom Lekai ki job card holders na Imphal East ki DC ki office ta MC NRE GS ki tabok fazana tahul haina khongjang sangsinkre committee ki secretary Ais Lolindro na lisngani traum dedigi ngasi fawba tabok amasung khusumban matik sana phangdabadagi khudong sadab kya mayok nari masigi mayok ta khongjang si sangsin bani hairi Tabak suhan dini hai tana kuji zagato da kubire adu ka thamong pham jeng jeng dang yeng laga sudi sudana du duhan biba amadu 6 days mo mena panjan miraga paisa da thong na bo khona biba adu ka thamok maming ji mathong morang khang dana dum khara panthok panjan mayam ja hapsalaga mayam di khangan dana amatangi basa yen na bo khona ba ko ni khara patagi ko praja mayam da khangna patagi kenda patagi ko isidoi na wakat na prane hai tana ko mi mon na mam salusi ha ba diroi ne na khunjang di la Matam kaya ki mamang di nupi kaithel da sel asoiba yon ba pofam singa siri yon bale kre pofam phambi nupi mana hana de ki sel asoiba yon duna lak la basu 100 lupa changma amadi lising satpi sanahan khidabadagi asoiba phangdabagi awaba mayok na re mioi kharan lupa lising amada lupa chani kakpi da yon ba lakpadagi anawa khara phangi phangliba sel adu hanagi senpham matanaba Sendong yaudana yon bani adubu police na lupa changma da lupa kundagi hena kakpi yaro haina thingbadigi matam kharag oina thabak lepna firep lobuni hairi
Gata yo nama tam sila ne akoy adugi katiba mahuto adagi akoy na ne lupa changa ka tungtu hoy lupa na sing tarada lupa changa tungtu hoy adu ka tane ba koy tungi si adu akoy de yade hanla akoy de lepe ka public mayam sidi mayam na kai de no piro mayam sidi akoy na kainda akoy de lepe yadre haira mena hoji public mayam sidi koy question de koy kumangam dre koy prem su kondre adi ko na pigi habi am presa na Uzik darkar lay bani na moy pidra gadi aduna season na duri bel de aduna taag thakna ta duri ni na moy gi bacha pina na moy gi ko kulam ko pina ga tane ko chi Humpung suba All India Cooperative Sayol Tharong Saru Moina ngasi Financial Inclusion through Cooperative Highway Hiramda Tharom ama Kongpal Khaidem Lekai de Pangtu Kre Tharomaduda Manipur State Cooperative Union ki President L Tom Kisa Cooperative Officer Imphal East Sirajuddin Khan su Sargyaki Humda Tarelak Suba Nupi Lal Ningsing Tharom December Taranitoi da Thau Ground da Tongan Tongan Nupi Luki Apunba Observation Committee na Pangtu Kani Hairi Wahing Lekai de Leba PP Singh Office Pangtu Pawang Thumamada Committee ki Convener Ties Apabina Matamdugi Nupi Singh na Hauki Beho Adubu Ningsing Duna Madi Asopan Nangkiba Awaba Tariba Singh Bikai Kundabu Ina Thormasi Miyam Gi Aso Mfum Ongloin na Pangtu Kani Masida Mipum Kudim na Saruk Yabi Willoin na Angamating Pangbiu Pawang Thumamada Committee Asidi Yauriba Civil Society Lupsingi Thongwi Singh Susaruk Yaki Congress government na Mikhal Maya Naksilakpada Tabak Mayam ama Lauriba Sida Asan Mirai Naina Ngam Atau Singi Mari Mata Ngakta Tabak Hable Habig Wathok Lakle Haina Thangwebun Kendagi MLA Kesu Kisuna Fungdokre BJP Office Pangtuk Pawin Fumaduda Assembly Secretariat Committee Officer ki Phamtare Lobda Minister ki Imung Manung Ngakta Hable Haina Phamsing Adugi Saruk Yaruba candidates na Wakalakle Hiram Sing Mari Lenana Mari Lenaba Sing da Tabak Khankraba Sing Adugi Maming Tha Pirak Naba Khangkre Aduba Huzik Phawa Phangbangam Amromda IT Department ki Deputy Director Yauna Atay Phamsing Lawda Grade 1 ki post amadi Grade 2 ki written tawdana Baiwa Kaktamak Tawni Direct Recruitment ni Haribasi Government na Tabadu Sengna Tawroi Takpani Hiram Sing Asing Matanga Numit Mangani Phaw Manungda Marile Nebasing Sang Director of the BJP na Miyang Loinan Kongsan Sang Singani Hari Scandal Mayamum Tholokpa Miyam na Thingnabire Assembly Secretary ta Committee Officer Tariat General da Manga Amasung Scheduled Tribe to Ani Kaukibaza Scheduled Tribe ki Kota Anisi Amana Cabinet Minister Amagi Masanupi Khali Atop Amana Congress ki MLA Amagi Masanupi Khali Masini Thamaiba Wapamse Aduga General ki Singasina Akoi ki Honorable Chief Minister ki Manau Nupagi Masanupi Ama Khali Aduga Honorable Speaker gi Paki Manau Nupagi Nupi Manau Nupa Thopagi Nupi Ama Khali Aduga Atopa Cabinet Minister Amagi Maki Mase Nupa Khali Haibo Wakuma Malaki BJP Manipur Pradesh Yuba Morcha Nangasisu Yuba Morcha Thawal District Thongmi Singalone na UBI Bank Thawal Bazar da Q Lebiba Miyam da Hai Mahi Yenduna Mating Pangkre Tharumaduda Morcha gi State President P Somojit Thawal District President L Debensu Sargyaki Thasigi Mapolgi Numidangda Singdamai Mayang Leka de Leba Dukanam Mai Sakpadi Awaba Taraba Muzaugi Munungda Singdamai Kendragi BJP Mirep Orenal Sem Sariba Oinam Romelna Sel Mating Pangkre Amromda Miyamda Sel Kaitoka Sintona ba UBI Singdamai branch da Sang na Q Lep Wibub Singbusu Istingian to Mating Pangki Eastern Zonal Cultural Center Kolkata Ministry of Culture and Sinduna Folk Culture Music Amasung Dance Festival Sarhat Par Sanskriti More Leba Ima Kondong Larembi Harawunda Pangtukre Taramadu da Custom Moregi Superintendent WIS K Luang Jen Dance Academy gi Pradhan Guru Urambi Uramba S Thamil Academy gi Ekodong General Secretary TS Budamaitai Theatre Director Y Sadananda Su Saruyaki Sam State ki yauna tungan tuan ba furup singi nat ko bezago isai sing pangtuki Thawal District ki Wangjing begi hero phawa taba lambi semada panma pibigun haina lambi sembagi thabak tawriba subcontractor M Rasmani na appeal tawri Manipur Press to pangtu po pawgi mifum amada sarkari order ki matungina lambi si futara pakadamani adubu
ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯨꯠ 12 ꯄꯥꯛꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯅꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯐꯨꯠ 12ꯗ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯨꯠ 100 ꯁꯥꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯋꯥꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ MLAꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯨꯠ 19 ꯄꯥꯛꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ सरकार की ऑर्डर यावदना फुट 19 पाकना कोइलास थाब ngamro ha wafum lebedigi MLA la lambi sigi lemhori ba फुट 100 सांग lambi adu yauna makoina suri mafam singda फुट 15 पाकना कोइलास थाबगी थबक चथरगली मसिना मखोइदा मुके हेना वाबा ओले MLA तौरिबा थोंग असि मायokta आइन गो मतेंग लौदुना थेंगनागनि हाइकी ꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕꯅꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕꯅꯤ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ BMJ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯊꯨꯖꯜꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯁꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯆꯠꯅꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯋꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯕ ꯔꯤꯁꯥꯡ ꯒꯥꯏꯁꯪꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯆꯥꯗꯣꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨ JC on Rehabilitation and Resettlement Chadong Khulna Puthokpani ngasi thoram aduda hana minister orba RV Mingthingna Mapitel Damna kana bapigdorwasi purupuna makini tabudabu dam asina son khrabat Chadong Khuli miyang yengduna government tawhum tawu thabak sing tawiu haiki Risang kaising Mapitel Dam asi mahi amaga hena nungsinaba oyansi sing tam gi me punamak dam si kana balominasi state asid lariba problem sing solve tawinasi haiki Anh phải mà sẽ khắc ở trên nữa nè, sẽ mà sẽ đầu lũ lốp yam là đấy, mà yam suffer thôi, mà yam qua ra cái này thì mà sẽ phải धर्म के सबक सुनते, मियों के सबक सुनते, मैं एक मैं से अमुवारगा, पुकीवारगा नुकी नागन माइब्रा, अगन वारगा बैठे माइब्रा Menteri warga pangan warga, naga warga mungkin warga masuk ekor, tapi warga ini short, lain siapa deh berpuluh zaman tu siapa. Khongban tabam apan ba ngongi taret subakudol nongarol puyan ningthau lesamba sana zawbana sana kanung utrasang na phongkre thormaduda inat kolgil thapurembi Dr. K Susila Dr. PS Kalanjoy amadi bidabdi senjamsu saruyaki Manipur Students Association Delhi nauna thau punabagi mai paklabasni wasak lobagi thoram Delhi University Arts Faculty the pangthokre association asi president na Bidesori Huidrom General Secretary oina Gunesor Khorakpam Khantre Central leaders in the hierarchy matungina BJP Manipur Pradesh ki State Election Management Committee semkre J Saubu Chairman and Birembu ko convener members in the Y Ira Board MLA K Joykisan MLA J Biswajit Yauna at a member Mapalsu Yauri Hosi at the break Amatan Masi Awang Poki Ahanba TMT bars industry ni Industry asi 1993 ki December thada linka chekibani Saiji TMT bars asi German technology na sajabani Saiji TMT bars asi Awang Poki ising sitka yamna chanai Aikoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai Saiji TMT bars tempat sagat pa khudingmak aikoi gi marup Cost effective sizinabiu Constipate sizabada manung saban waitaba constipation problem kohon mangami itam tanba mamang sadaba singmusu kohon mangami nomada tumam daida lumbu saba ising glass amada chamas amana traga anida thadaraga sizinabiu constipate Hello Doctor, ISTV na solution numit pudingi numidang walang pungtar taba matam da sandok sa live phone-in program ni. Lakli batang tara karet solution numita Dr. Gokul Chandra Sharma, dental specialist na tawag masigi guest doctor oibigani. Topic na sopadagi ya kaiba tekpa amasung masigi laying habisini. Adom na call tawira ka tabay ko number 2442336. Amuka na taramang sadi. Churasan buki miyam na hauzik thau phangdaba amadi satnadraba notes ng bank da thamjinanaba amadi kaithokna bohunabada asoba awaba mayoknari
बैंक सेंफम मतिक साना लेतबना मियामदा मपुंग फाना सेल पीब ngamdri सेरक्सिदा थावगी अवाबसी येंगलगा मिजोरामदगी गुइटे रोत पुतुरक पेट्रोल सिंग PT Sports Complex liter lupa chama chama da miyamda ZRA na sinduna phangangkhre sakani panma gari da liter manga gari aso da liter tara pikhi thau phangau da basina koisen senduna liter lupa chama yangkhai chani kun phau da dainari Manipur Police Sama Kumarak Suba ki sahi amasukna pangthokliba thorongi saru moina maleng yafum atai da phangraba sangai kan minister hai pandam imyang cycle rally masi Moirang Police Station Kebulam Jau phau chetkre Tormaduda Manipur Chief Secretary O Number Kisor, DGP LN Khaute, Principal Chief Conservator Forest PM Prasasu Sarugyaki. Chief Secretary O Number Kisor na sangai kanmana namdamasi tabok pangriba naha singbu tabok pibu ngambatana state asigi summit londa chauna mating oigani. Sangai kanba ekoi puna wasak minaba tangai fade. DGP LN Khaute na Manipur Police asi law and order ngakpa mipamipul oina uwiganu. State asigi sauka thorang amade ate hiram kaya da puna chapminaduna apapata tanaminasi sangai kanbadasu police department ga sobat thogdang lei haiki Imphal East Commando na nupi police kaloy nga se palace compound da combing operation satakre sangai festival da pandu thogdok thokta na bat sasung thorang lokot poina combing operation adu chathakibani maduda masagi sakak che yaudaba mioi ama police station sinakre hari District level Healthy Baby Show competition ama RD Wing Lampel Pangthukre District Health Mission Society Imphal West Sinba Sangdamna aduda angang yangkai romna kalbom thona pangthuki District Social Welfare Department Surachanpur na su angang singi masamawu fobatana ba ama District Hospital Surachanpur da pangthuki thormaduda CMO Surachanpur Dr. Kim Simte Medical Superintendent Dr. Songokam District Family Welfare Officer Dr. BC Paul Su Sarwyaki Kanglo Thonga Masa Phabgi Atho Ehan Tanaki Mati Subdivision Yakob Leba Mahiroi Sing Oina Numini Chuma Sathagadaba Special Free Coaching Class and Suna Sinduna Pangtokre Kemasida Mahiroi Marifutaret na Sarwyari Hangkan Pau Title Bu Janata Dal United President Nitish Kumar na Manipur State Unit Janata Dol United na President na Hakre Mangolda State Unit amasung District Unit sing seminar su ARP kre Hanggan Pau Risang Kaising amasung W ni pamasang matamda Cabinet Minister Oiki loina na BJP Manipur Pradesh ki Vice President su oirami Hausi sanabagi pau mo logis Kasigi sanabi pauda football. Thau ground the Chatari Batara Suba Zadona Memorial Football Tournament ki ngasayuk sana ki bahanba mesta DYC na KCY Sibu goal marisino da thoikre ani Suba ground da NYC masung Zesto goal ahum sana duna draw chatkre nungtul sana ki bahanba ground da RKY Sina DYC bu goal amam C goal amam sana draw chatkre ani Suba ground da CRYCA na NYC bu goal mga sinoda thoikre Manipur University Athletics Men and Women Team ki trial selection tha sikunthra da pangtholagani college amasung institution singna makoi gi sanaroi sing nominate taruk na bakhangali khangalaba team asina Chennai da mathang chahi January 12 pangthokadaba All India Inter University Athletics Meet saruk yagani Huyel lalong thang ta association Manipur gi mi makhada tha si 12 yunam huidrom da leba thang ta Sanglenda thang tagi sindam sang kumapal ge sanaroi puna somu humbudana sarugyadan satharkiba kuntres subathangta competition loisinkre huela long thangta academy yunam huidromna gold taramapal silver taru bronze mapal ngapigani manga laudana overall team champion lokre Apunba Fitness Center Nagamapal amadi singzamai na sinduna Manipur State Film Development Society Palace Compound pangthokiba taruk suba state level transformation Silence listening tara taruki bullet na marapam na nupagi ahanba S Ravi Kumar na ni suba TH Rosun na suba ay angamba madi S Subhachandra Mari suba madi mga suba takre nupigi da Y tampasana na ahanba TH Irabati na ni suba N Roni Bala na suba L Sanla Lembi na Mari suba madi K Kiran Priya na mga suba taki nupigi sahi nipu matakidati lina na takre
All Manipur Sepak Takraw gi lamjing makhada apokpa Lining Toe Sports Association Top Sifai Thongkong Bazar Sinduna Thasigi Kuntretigi December 3 Phawa LSA gi practice ground da Hairang Khoitong Thaudam Lampak Top Sifai da Mangarak Super State Level Men's Case Prize Sepak Takraw Championship Pangtolagani Saruk Yaning Basin Association Asidig Akupumaro Khangba Yagani Amarom da Sepak Takraw Federation Yagi Ming Makhada Sahi Sigi December Kuntreti Kuntramathoi Phawa Andhra Pradesh gi YRS Indoor Stadium na pangtukadriba Kuntres Suba Senior National Championship Saruk Yanaba Amadi Manipur Sangai Festival da Thailand Amadi Manipur gi Sepak Takraw demonstration da Saruk Yanaba Sanari Khanmi coaching kam trial selection tha sigi tara treti kunthui phawa LKY DA ground laipum khunong da pangtholagani hari Singamai Kangkona Sinna Thasi Kundagi Singamai Kangsang Sia Mathak Namapom Mando Kam Kamju Holda Irembam Himochandra sponsor Tauduna Chahi Yankai Amadi Bumataki Kendra Wise League Kam Knockout Kang Tournament Pangtolagani Saruyani Basina Singamai Kangkuta Min Pisul Kangali Makatana Sanami Pau Boyaning Tugam Pambi Ngasigi Sanapaki Makata Pauda State League Football Taramatu Shuba Manipur State League Ngasi Sanakiba loser team singi match da Mamang Chahigi State League champion M Khabamna Nisha Thangmaibanbu Maithibu Piduna Sathariba League Asigi quarter final Sankre Nisha Thangmaiban second phase knockout basis da match ani Maithi Kibudagi League Asidagi Mapan Thokre All Manipur Football Association Sinduna Imphal gi Mapal Kangjibong Khumman Lampak Artificial Tap Ground Amadi Khumman Lampak Main Stadium da Khumukcham Ingosa Singh Memorial Trust ni sponsor tawduna Mamang Thagi August ki tang 12 digi state asigi masak narba team tarani thoina saruk yaduna chathariba sahi asigi taramatu shuba Manipur State League second phase knockout basis ki ngasi sanakiba match da M Khabamna Nisha Thangmai banbu goal ahum sinoda maithibu biduna league asigi quarter final sangkhibani M Khabamgi Mai Papagi goal singadu N Pritamna match ki nipu suba amadi apiba matamgi ahapa minute amada goal ani sanki atopa goal aduna Orom Tan Maiteina match ki apiba matamgi ahapa minute ahum da sanduna match asi mai pakhibani ngasi sanakiba match asida Nisha Thangmaibangi sanaroi S James da center referee na unsporting behavior gi damak yellow card utkhi Sathariban League asigi hayeng nungthil pung ama makhai tabada Traw Kwa Kaithel amadi FC Jalen Sadar Hills ka sanagani Winners Cup Sahi sigi kunmathoi shuba Winners Cup ki ngasi sanakiba match da District Sports Association Sadar Hills ki Budbhalan Athletic Club na District Football Association Thawalgi Highway Star Union Bumaithibu Biduna Cup asigi final sangkhre All Manipur Football Association Sinduna Manipur ki tongan ba district sing amadi subdivision singi Football Association amadi Sports Association singi khwaitagi makuk thongba tournament ki winner oikiba team taramatoina saruk yaduna home and away basis da mamang thagi tang kuntaruktagi Babina Healthcare and Hospitality Private Limited sponsor tawduna pangthokliba sahi sigi thangjam Birachandra amadi Maipakpi Memorial kunmathui shuba Winners Cup ki ngasi District Sports Association Sadar Hills ki Budbhalan Athletic Club ki home ground oina Khumman Lampak Artificial Tap Ground da sanakiba match da Budbhalan Athletic Club na District Football Association Thawalgi Highway Star Union bu goal ahum sinoda maithibu piduna Sathariba Cup asigi final sangkhibani Budbhalan Athletic Club ki maipapugi goal ani du Michael S. Songthuna match ki Nifumathoi suba madi marifumanga suba minute chanduna match asi mai pakhibani maithi khiba Hisu Thawalgi amata ngareba goal adu MBK na match ki 38 suba minute sanki match asida Hisu Thawalgi sanaroi K Krishna Das amadi S Rahul da center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utkhi amaromda All Manipur Football Association na thadropa serol lamagi matungina Sathariba Cup asigi hayeng DSC Chorchanpur gi Asizoleng Football Club ki home ground oina Kolmon Ground Chorchanpur da sanagadaba match silli langni besingi khudong chadaba kharadagi yaithokre haina association asigi general secretary L Ranjit Roy na thadropa serolagi matungna khangalagli Hockey Maira Basikhungna Nupagi Amadi Sai Guwahati na Nupigi Sahi 33 makhagi 30 suba men and women state level hockey tournament ki champion oikre
Manipur hockey na sinduna Khuman Lampak Hockey Stadium da thasigi tang taruktagi nupigi team manga amadi nupagi team taret punna team tara humdoina saruk yaduna satharakiba sahi tratuk makhagi tare suba men and women state 11 hockey tournament ngasi loisenkre ngasi sanakiba nupa masagi aroiba match ta Maira Basikhongna Hockey Union Lainingbam Lekaibu Panjil ahum anida maithibu piduna satharakiba tournament asigi champion oikhibani. Team animangna apiba matamda Panjil amamam chanduna draw chatpadagi penalty shootout da Maira Basikhongna Hockey Union Lainingbam Lekaibu Panjil ahum anida maithibu pikhibani. Nupi masagi sanakiba aroiba match ta Sai Guwahati na CO Singamai Wangma Khetri Lekaibu Panjil taruk sinoda maithibu piduna champion oikhre. Sai Guwahati gi mai papagi Panjil singadu Maxima Selso Elimatagi na Panjil ani sanki atopa Panjil ani duna Munidas amadi Ranju Kamarkar na Panjil amamam chanduna match asi mai pakhi. Thagatsari boyai hojik ainga sagi paw mu lobisi. Ngasi nungmagi oikiba ainga sagi pawda ICAR Lamphel Patagi Phangba Pawgi Matung Inna Ngasigi Khwaidagi Sakiba degree Celsius 13.3 Khwaidagi Ingba degree Celsius 13.5 Nukshita yawba ising manligi sang ayukta sada mariputara nukthilda sada 53 oiki. Ngasigi no chukide. Economic blockade ke awaba miyam dele hendana wa Manipur government kan honari masida ras ki khudong tawlo ma hona bigno hanes Mr. Okrami Bobina Punglo Frey Democracy Satpale Bakta media da makal amatiga yet pa pibigno haina Governor Ransma have to run high trade amadi makha tana khang bangamdraba mahirisna economic blockade ki mayokta ihau horakle Hosgo ni da ISTV news na gusto dai ming tabi sumbong kana